Evo ga, tamo koliko? 230, evo ga, imamo 230. 300, opa, to me pričamo, ajmo, 300. Ima li ko jači, Ajmo, sad nemojte odustati na 300, ove fotke su vrijedni pun kurac para. 310 zove Lina. Ajde. Šta je dobro? Još neko. Montenegro. Šta? Za 310 kuna. 400. Never cheaper. Čekaj, to sigurno, ko je rekao 400? Never cheaper. Ajde, za sad 310, hoće li neko potamanit ovo? 310 je sad cijena za ovu fotografiju koja se zove bijeg. 320 evo. Slikana je u Crnoj Gori. Šta? Trenutno se licitira, nije prodano. Ne, jebi ga, sad ovaj koji nije prodano, ovaj koji je... Ne, cura već su rezervirao. Sve je prodano, Boki, samo Šta je rezervirao za koliko para Evo, prodajemo Bokija. Za 400. Za 400? Čekaj samo malo. Ova slika je prodana za 400. Ko je, ova ili ova? Hoće li neko više dati? Hoće li neko dati više od 400 da uzmemo to curi koja je kao malo jača pa ima ovo za 400? Ne, dosta mi Pa šta rezervirano? Nema tu rezervirano, tu se decitirano. To je 400, hoće li neko dati više? Nema rezervirano, ovo se fotografije tu prodaju, sve ovo 400 kuna je cijena. 10. Šta 10? Reći nam 10. Ne, daj, A čekaj, za koliko je ona? Ne, desno od tebe! ostavi. Pusti žene te zamantavaju. Hoće li neko dati više od 400 kuna za ovu fotografiju tu na mojoj jela? Ove dvije su slobodne. Ove dvije. Nema veze koja je slobodna. Ako neko da više od 400 kuna za ovo, ova je isto slobodna. Svaka je slobodna kad neko nađe. Znači 400 kuna prvi put, drugi put, treći put. Prodala ona curi koja je rekla da će dati 400 kuna, evo. I sad ovo... Šta? Pa da, nema veze, išlo na licitaciju. Ne, te cure došlo na rekli da. Ovo... Ajmo sljedeći, ajde. Sljedeća slika je ljudi. Fotografirana je u Berlinu 2012. godine. Ovo je Potsdamer plac, ne možeš faliti. Počna cijena je... Čekaj, prije sam rekao 230, pa ne, lagao sam. 250 kuna je počna cijena. Ko će je kupiti? Vi nas ste izgubili interes malo, kako da vas naduknem da platite neki kurac. Potsdamer plac, samo nikoga ne zanima. Aj spavaj, javi se tu da ćeš pati 250 kuna za ovu fotku, da može neko biti kao jači od tebe, kao plati više. Svi su jači. Spaja je došao, Spajo! Neću ja nego tako forsirati. Da se vrati za pol sata, može tako? Može. Nećete forsati tamo, ali nek se stvarno neko javi, to je totalno fair cijena, ljudi, Samo print košta toliko, Evo te ovi kulturnjaki, ovi u Makarskoj, Izgleda previše ko Wall Street, ko će kupiti to fotografiju, Too much Wall Street. Krena druga. ona kao ova nije dovoljno dobra. Nije dovoljno dobro, evo. Wall Street. Ajmo na sljedeću. Ova ti je... Gdje je ta slikana? Blago, čekaj sam malo još vidimo. Maja, pići. Evo, sljedeća fotografija se zove Blato. Bila je fotografirana na Svijetom otoku 2012. godine.
Javljaj se neko. Mislim da će biti. Tamo je smirujuća jedna lipa fotka. Da, stvarno, dođite pogledat bar ono prije nego se odlučite da je ne želite. Darija! Ovo je Darijin favorit. To je fotografija. Zovite ekipu iz treće prostorije. To je beskrajno. Treća prostorija. Ne, ozbiljno ljudi. Licitiraj. Ako mogu nešto reći, ovdje ne licitiramo za ove fotografije. Sviđa ta fotka, nemam novac. To nemaš novaca, a jebi ga, to ti je kapitalizam, Ajde, pa možemo se dogovoriti, ajde, evo. Budi fleksibilan, je. Budi fleksibilan, dogovorit ćemo se. Na kredu, kao. Dogovorit ćemo se. Može, cijeli svijet radi sad na kredu, pa možemo i tebi. Darija, koliko nudiš, Darija? Darija! Onda ovaj za Dariju preskačemo. Darija, koliko nudiš? Dalje na kredu. Koliko nudiš, Darija? Ne znam. Na Veresiju, Koliko je izrada slike? Važi, na Veresiju, dogovoreno. Izrada slike. 300 onda, da ne? Dogovoreno na Veresiju. 300, Prodan. 200 daje. Sol. Izrada slike iskreno je ono 220 i malo. Ma kaže, Tri. mora nešto ostavama, ali ne znam. Prodano Dariji, kaži. Na Veresiju. Prodano Dariji na Veresiju. Lina, ko je sljedeća? Je li prodano ovo ili nije prodano? Pa prodano je ovo na kredu. Jesam li kupit prema novac?